Кезепледеле гурачысы мезер мірзаки салагақларыма бұқадары. Паян ебері чынағақта қана шейінжі мұғыр елнешітсі курастерімір. Мен жіндезен шақ ялда хыне еверлі пиде пулдарулы ұшқының паян юбилей демеде болады. А билік шол дұлдарды не балады вашы. Кунда баян пиде нумай қына зем келеші, манан візем жінжен тепленірек қалаза біраз келей, сирейде кыдардас келейді. Но кірзі құрарға, мүлі ердет шешагоя баян бірін бебірле болыр. Хывырт итсе бұрачке бұрыныш, бір далық пек, билік шул да сақалмариккен бір лазан, мін жіндезен, туслық сенен юрлизем, көві беле савықшке, мережен евер сымахызем, шуғы жібе тарыншке, ыр еласем бұррине, асрадытса бұрынаш, атте анне юррине, чундан савса юрылаш. Халі туслық ұшқының өші хелі жінчен, оның малашлықри өші зем бірге шидені зем жінчен, оның ердюжі Вероника Ивановна кіскен қаласа ғыдарды. Тарғашын Вероника Ивановна. Билік шулық аялла бұл жұралжы, бірін ұшқын чунзем үтнебе. Туслық ячіпе шеріпленжі, чын жываш ташши юррибе. Туслық ұшқын ағал, мін бұр вады веде білет. Мін жіндезен выл кашдешінна хыйын кабір тумебе. Ян кырса себе, тада илердюлле ташибе хыйбат нечінет. Халі шемері паллы болымземде, туслық ұшқынзыр иртмеші, Черлі юбилейзіне саламлама, туслық ұшқын ачынеші. Шені жүрдақ ұшсан, тадақ туслық ұшқын саламлад. Үвіла авландармалай, ехер жүрашмағаймалла. Кунда да туслық ұшқыне айкіне пұрынса юлмаст. Туйдады вашы, хер салмине де жиеші. Шулзе митні жемінде, халхи бегех пулдарулла, пужаруллы булса, нумай шинна савындармалла булдыр бізен. Хызен шебіш сассизімбе шинзене илертседікчір. Кураганын юрадывне шинзе илжіш булсасын, ан шухадыр ezir бізіне нихышан. Пире ал шупны тыван день, Чагаш, Янгольч, Юндаба, Крым, Сочи, тада Мариел, Палла хилемле Шура Шубашкар, Вырнар, Епреште, Куславка. Пирин баллах шак пушла заяны еше малала тозас келет. Ебір тұры жатпыр. Ебір тұрыш дешеделіксір. Тустыванзем, спонсорзем бұлзан. Малала ебір шак фольклора упраза хварат пырах. Асран духмаст анне сынары, хаваслы гула, чун ыши, янра чун шынгыраве, аннежем, тузым, чи хаклы. Шак ергезем, Надежда Сильвичирна сыва ергезем бульджеш. Паян пирень патраханара, расшири писательзен союзен членя, Чаваш республикин оста жиравжи, Канаш районен Палла
Саважи, Кошнаруй пиги Надежда Сильве, Таргашин Надежда Сильве. Мухтанмалых солдаве Макарзень Пурбаян, туслых фольклорушкане. Еженать салам, ожи чилбеве жет, салам жине салам, пилик шулхи юбилейне, паллатывать таван. Туслых щелдаре, щудаттар щутынрах паян. Туслых кебере ехравладар, щитсем дуставан. Янрадыр, чываш юрри, таврана варатса, туслаха, щенгуна мухтаза. Туслах хуме, щубырладыр, кашни хынана. Туслах шешки, савныш кюдер, манми тывана. Керледер уяве ирчень, туслаха упраза. Иксельми телее, таванлыха туптаза. Сире юратса, Надежда Сильви. Кашнаруин день. Шагушкана шавдери юрададып, мухтаннадып візенбе. Візенжен үрітеслі хилмели темен жүхлех. Ебе візене сава юрызем парнеледіп, візем варамана шене савазем шыржалама хавгаландар задырачы. Хызен булдарулы кебе. Візенжен теслі хилмели темен жүхлех. Ағы хыврақ курдыр баян, чываш тумызене де хайземек шелеші, тіррезене тірлеші, тухя, хушбуне де хайземек хадірлеші, тада палырцақ вармалла музыка инструмент жезем жинже калама веренеші, візенде шаныш. Вот калазақ варас келет. Чываш фольклорне, тада тыванчылгине адаландар захварас, упра захварасы чире, візене ман малашнеде үзім хышын, үзім шанас келет. Палырцақ вармалла шамрыксынде шуды шаныш, візенде. Шагынбек фольклор ушкынезім болзасын, чынақта шиденеген ұру, чывашла калашса үзі. Шамрык ұрура шуды буласлық, ялы пурныжын, малашлығы шуды буласлығы. Шамрак оруда хочунать перенбе. Нуштан килзе шитрырга баян, каласа барзамыр читагашын. Эбир баян чагаш вадам шкулинжен шитремар, улцымырда эбир вунымыш класс веренегенезе. Баян клубра туслы ушкына пилик чулударныне саламлашы. Шавынбада эбир ядарлаза номер хадерлезе гилдемар. Мілі номер бүлчіға бары? Вальс ташлаза гадартырмар. Малашнеде туслы ушкына оны жу сунатпар, илемлензе, чечеклензе бумасы нетпар. Чуваш юрри анпатер, пиринде вазынжен верензе бұрасча, тавда бұш вазыне. Тавак сире тавак, вот шапла каласа барашы дейінде тузымырзем шамрак сем, матурзем лесе калас келет, а манын вара мал аллага загурас келет, перенбе бірле болар. Видаще, аннесе, инженер вечертом имберсе, Ущулесине шалаще мордом, Дебеш чулесине хыдаса. Окажиле, верне беле, шургурала, хунгандарать, ачизине, озадмиге, аннинчуне, ичхурламать. Окажиле, верне беле, шургурала, хунгандарать, ачизине, озадмиге, аннинчуне, Темір год. Ырлық сулық. Жәнкі манна. Сабда бұш.
Итсіне Сирия күшті көшінма, чай ішме, сеске мәселелерін қоғырармандан. Когда шак шице біраз аннезем күнебе, пурнеде үрлік сылық, телей, ебір аннезер пұштанман, мен бічкіренеге бір сразу мен бұлзан да анне деп бір, аннезене упыра спәт, сықла спәт, пұлжа спәт, итле спәт. Те бұрғы тире, шице біраган, амсен күнебе салынады. Үрлік телей бұрнеде. Тузымырзем, шрибир шак ялдаргин пуштагин день. Итса білестерімір, но менле езір мұқтанадыр шакынбек ушкын сирин падырда полный жень. Мен беде бұзам пулышма, дырыжадыр евізіне. Бізем ведь көппедем выезіне құрза шакында келеші, шүреші, көбезіне хыземек ішлеттереші, хызен өкшібе. Сен енжен кыштақта бұзам пулыжы бұлады кыштықне? Конечно, ял администрации шак клуба тұтсадыма, он ер жүзіне біре қамырдар жазып рымыр, пире міліға аспайды. Туры бұлышы, шамбек хастарлы ер жүзі тұтыны, пұлжасын жәнде күжалы бұзыне бір шербендік пәтіне аппаратуры үзебадымыр, музыкальный аппаратуры. Клуб вали материалды үзебадымыр, әнде крышыне вице бұлышымыр, шак клуба сесеве тұтсады, ну, администрация тұтсадырады. Ол қамыр міліға аспайды. Шунжерен был жапыр, транспорт енжен был шкалапыр иногда инде, шамек моментсен был галаши. И халық зене пиде хизеплет, концертсене шуреш. Ердюже Верникованного, конечно, пиде хастар гираджа. Кыжал Россия конкурсинже играй карманревал, алуштрайты вроде зен. Паремыш степлене диплом мизгилджевал. Вот шамек хастарлы Дердисем болдан, шак туслық ушкене перешулмар, шер жылдан дырцыгат пыл деп пребір. Ебірім бачын жынақта районда пидем мұқтанақ бар, сағынақ бар. Тогда он товарнейся гильдимар баян. Пирин Роза Петровна Шоркина, если она нумай забеледер, пирин культура херих виши шулышлене, Вероника Ивановна Тованя, хальтив шликанура, улдажул. Улдажул мар, вун баржул. Вероника Ивановна бележи гильни раза барга? Силевара. Вероника шан малдана шагында жегриченья. Манбада звонитывает, Роза пидеть. Ептить, манадить, клуба дедет, шлемете не сидеть. Мэлли гаймалда, жигаймалда марши, не чаликом. Ага, епкалап. Культура же был деп, пиде шомылыш мар деп. Унда деп, шур зарплату шавында хулат деп. Шинзене, тип, это... Мен думачын мебелес пулат деп, калашма білмелі деп. Шур зарплату деп, ундай зегаян, кундай зегаян. Мында смотр зем, фестиваль зем деп, не знаю деп, пілмес деп, шутлаза пох деп, халінде. Ну, май бұғыты деп, резванитывать. Мен думала, что мана тадақ чынешвет ходить. Ну, деп, хымын кумылуын деп, шутлаза пох терім. Еп, хамын галамалдыз, маға галаны. Еп, культура, это, хереквишутла да индешлене. Шамыр чукне каймалауын. Он культуру пошли, вон коммализм не был, оказывается, временле был. Ну, хали шавнбек тусло, ансамбль был нужен, это савнат. Мокриялин же шаган жуклешин бурныне, телен мелде. Хал ялзенже курма жукун жуклы халха, шуреме брахна. Пурде телевизору менжалараще. Молодцы. Так держать. Урал саламаза, bir kuşmagadan burak, sargavan sayulamazan bir eşiğe kabakay. Oymakta gerezem, ürgam Allah şimdizem, yurlama taşlama dinle bayan. Eşebe eşiğebe kurnaşmaya. O şizen şişkere, o şaşu varlayışke, Давай земле лая, пузан, кулыш лая.
чага шалдарахенчи мыкыр культура жүрденче туслых фольклорушканы булзагаря. Пилик шулгаялла таврнас пулзасын, аза илзе хаварас келет. Шагында Игорь Михайлович Терезехкаларе, нумай шулхуши ширарамар культура ещенне. Камгына гильзе бахмаре буля, староста земде илзе гильзе кадардаще, общественный деятель земде илзе гильзе кадардаще хозяин шанна жиннезене. Енженде чунба, черебе, культурна, юраташа, онланмас пробулзасын, хамыр чун виттер калармас пробулзасын, шага шешлеме, чынахта евр. Шаплавить, илдашсем. Шаанбада пилик шулгаялла шак культуру журтне, культуру вуджахне, Черцеяма Иванова Вероника Ивановна да пранче. Нумай эштуревал шак вагат хушинже. Шагында ремонт таду заэлгерме пулдарче. Тада кирли вара халық асавындарасы, сирен беле халық пала ишлезе, фольклор туслых ушкынне ергелезе аджы. Нумай районды, республикари, регион зем хушинже ердеген конкурсембе фестивальсене худшынза. Хизеп худжезем, илзе келме тивишлі бүлжеш везем, пирен везем хамыр районда ердеген. Агадуй, юрба тажа уявне, чи малдан келегенезем булашы. Шаванбада везенебе ырлых сывлых, тада творчестволла нумай шиденюзем думас у насшын. Халевара ирик парзамар, шагында туслых фольклорушкыне жүреген херзене хизеп худжезембе числама. Халевара выросла галажадап, меньше дезесен хизеп худжезем выросла янраща. Грамотой награждается Иванова Вероника Ивановна, руководитель фольклорного коллектива «Туслых», за активное участие в культурной жизни Канашского района и в связи с юбилеем фольклорного коллектива «Туслых». Желаем вам творческих успехов и новых достижений в вашем благородном труде. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Иргун булдыр хаклы Юлдаш мырзем, Тваны мырзем, хизепле Вероника Ивановна, тада туслых фольклорушкыня. Сире паянги уяв яджибе, юбилей яджибе, чун жерерень, ожызы мақсембе, шибеш юрызембеле, тавдывас келет, парнелес келет, сирень малалли пулдаруллых жүзем, онзада лайхланза бычыр, пурны жерзем сирень, чываш сурбанебек вырым пульчыр, сывылығырзем чываш юманебек ширип пульчыр. Пурнеде анезен көне яджибеледе, саламназақ варас келет, ырлық сывлық телей, ажыбы жерзенжен, мұнықсенжен парғадар күрмалла болдыр. Пляши, моя милая, с приговорчиками! По деревне я пройду в синей нирке рубашечки, не для девок, не для баб, для своей милашечки.
сунас келет, мен галас келет шагынбек илемле ушкына, чына как-то. Шемек чываштаға малла адалындарза бурас тизе тұржашы витхабзым, шапла Марика. Шапла, перин кушкынба, шавдери таджа жехыну, ебірна нумай білет бар, перин коллективсэн хушынде, нумай шул пыраган худшунузем. Візем перин батна концерт по бураши, візем, ебір візем батне шидет пар шаплах яланах, перин туслах кебера, кун кун, шулдан шул, адаланза илемлензе пырайды. Шампада візем сунас келет, перин панхе кун, пилік шул волнумай мар. Вон билік пулдыр, шерін билік пулдыр, шәрде билік пулдыр. Ялан сәні зінже болып червізем. Ялда бурнаган зен везен килде телевизор мынжагынашлар малымар, тухса жүремеле калашмалла, мынжын бір-бірін бе калашса, евір жуғышсем де бұшан тұқса гаяша шаплаведе. Шығыл-жығыл калашны, бір-бірін бе курза калашны, евір вғытрада, шымыл вғытрада, өшке жегізенде курза калашны гынаш марвеке. Шағын бе курза уявзем доны бұл палы заман. Шағынбада ялынақ фольклор ушкынезем, ялзенде шембек пулдарулы жинзем тубунзасын, шав жинзем пулышсадымала. Пала хукша денгебе, хывыра курадар, чынақта кунда нумай вайгумала, нумай вайгун шак клуба банкигун тебір ход уражине драца чырцеярза шагынбек халық пан тулылар же чаплаведе залра апла булзасын Вероника шак пилик шул ушинжел пиди пызы кештуна. Ховыр юрызыне шагынбек ушкынзыне юрлаттарас шугушкымыл шу кесерен. Пиде хавас болады, ман юрызыне юрас буласын халық хушинде. Бан хамында мен бір фольклорный коллектив, өзен бебір тош юреппер. Мелле ушкын хасере мен ятлы? Синеби ятлы. Шубашка районжен синеби ял мане яджа. Вот ебір хамырда жүреппер, кунда мұндыма келдім, ма все-таки Верониканы на паллап ташына. Возем мэлле шурен не, мэлле юрзем юрлан не, мана пиди интересно булзе, саламлама пире евармар гел. Ебір хавас всяк коллектившин, үлмерін сензесін ебір так ми хавас. Вот шапла галза барат энде красовсен шемьеду замырзем. Ялнак туслы бурыныр бір-бірін батне ханана жүрер, чываш юрезене, кевизене ниғы жанда анманыр.
Тузымырзем концерт бітсе бұйжен детін ғақта бұрден малдан концерт пұшынан чемпеде полған жеш візем, хумған жеш візем балақ. Вот ман байына жарлары шак туслық ұшқына ерце бұрағаня Вероника Ивановна. Ну, мүлі шутлары баян концерт анышлы бөлже, серен жұғыш бала, мүллерек бек тойынайд, хыварын көміл бала. Айқыран бұқсан. Малдан ағынде концерт пұшлана чен, шак концертда пілдеру бадымырда. Шак пілдеру барсанақ хумған ба, пушларымыр. Хыназын ечіндемір. Бұрнышыравыл ялнақ яға жылбақына бұрмас бірезір қалбайын ғатыр пиде берін лайық, вылда лайық. Ну, еврлық семзір. Пулмаш ветха, шапламариха? Пулмаш. Ну, халі тада сирен мілі телевизем малала шен репертуар ғадірлес берге тада республика тулашне тұқса ғурас берге телевизем нартманы? Пирін тілі республика тулашне тұқса жүресі. Ебір хал пілдірмар бежім жол Сочине газа келдемір. Онда ебір кубанский казачок фестивальде, Всероссийский фестиваль кубанский казачокра диплом первой степени зегілдемір. Ондан пілдері бір Крыма газа келдемір. Онда бір русская гармонь, Всероссийский фестиваль русская гармонь бөлже. Онда диплом первой степени зегілдем, эпхам зегілдем, тада депре фольклор ба ебір иге диплом зегілдемір. Онда эпхам кус қаласа сольный номер бадым. Тада фольклор ба, юрлаттарына, дашлаттарына фольклора. Шәме грамота ба, сен бедаврындымыр. Тада малашне өмітсен бұзыққа берін. Өмітсен бұзыққа, но өмітленек шүкне бұрнышланса да бұрад. Шедюнезен бәк келеп бір. Матурзем. Жанағақта, халге бұғадыра бұғадында ялзенже фольклор ұшқынезем адаланза бұма бұшлары. Шаплавитха, шапсавындара тенде. Мен жендезе сен вол чываш юррине, чываш кеввине, чываш ташизене манма бамаш. Вот телинзагай мала чываш тумизене пұқырға езір. Тузымырзем, міле илемле чываш тумизем візен. Хызен илемлеге бе илірдеші. Вот. Хамыр жилеп бір, хамыр тірлеп бір жембек. Стені жіне, шинумне, хитре дуғас тезе. Ну, мен галас хаду замырзем зире, ана жо болдар везене, сылы хизем болчер. Шагмек пере савындар машкан. Хизепле ду замырзем, езері мырзаке сарагағыларыма бақырар. Чынақақта, шақыларым кымалагары болде зұжладып. Вот пирин чываш ялезенже менле илемле ушкын зем бұр ветха. Телензе пақсалардым баян. Чываш халық артистке болнымай, пықмада кымылы, шағында курмада кымылы, везембе худшынза калашмада кымылы. Сирин ялда да шағыме күшкінзен болсан, калаза барар, везем жинженде, ебірде везем батне бұрза, тепленерек калаза бамадыра жывыр. Ну, яланақ перінбе білі болар шақыларыма ерце барагане, тада авторы Людмила Семенова.